very excited to announce our Christchurch Central candidate, Eden Skipper. Hea heinga tā Eden Skipper kia panoni I ngā āhuatanga o Aotearoa. Stop divisive politics, so let's not have the te tiriti football. He whakapapas to Ngāi Tahu and is doing some work with his iwi around environmental issues, and so he is well grounded and well placed in this community to represent opportunity. Nō tēnei marama I whakarewa te pāti opportunity ngā kaitono e rua te kaumā ono. Ko Skipper te kaitono tuatahi mō Ōtautahi I ngā pōtitanga ā-motu rua mano e rua te kaumā ono. Hei tā te kai whakahaere tuarua o te rōpū mana whenua mana moana o Wairewa, e ngā kaunui ana a Skipper I te mahi taiao me te whanaketanga oha. Recently, the government was putting forward no size limits for commercial fishing. That blew up in their face and now they have taken a U-turn, but it's an example of some really horrific decisions that are being made. What I appreciate about the Opportunity Party is the importance to have a long-term intergenerational view and working with those two parties, National and Labour. Kātahi anō a Skipper ka hoki mai I tā wāhi, a kua ruku tonu atu ki ngā mahi tō rangapū I te mea kua hōha ia I te kitenga atu I ngā pāti tō rangapū. Nō naia nei he manako nui tō Skipper ki te āwhina I te pāti ki te whakamutu I tāna e ki nei ko te polarisation of politics. Do I think it makes sense that the one or the sort of two parties that always get to govern and have the Prime Minister going back and forth and taking 3 steps forward, 1 step back? We've seen that with a lot of the repeal of countless policies, and then if we swing to the left then we're probably going to see a lot of repeal and resetting as well. So this is about bringing everyday Kiwis into the conversation around big topics that matter. Engari I te taurua mano e rua te kaumātoru, kaore rātau I eke ki tētahi tūru I pāremata, a I whiwhi rātau I te rua pai heneti o ngā pōti. E whakaia nā Skipper, kei mua I a rātau he mahi nui. I thank each of you for coming out tonight. Keen to have lots of chat with each of you and hear what your concerns are. We are in a much stronger position than we have ever been before in an election year. I'm very excited in terms of Ngāi Tahu. I'm really excited to ensure that we've got a good relationship with them and making sure that we can build on that. A te kaumātahi o Aperira, ka tūtaki atu te rangatira pāti a Kiulei Wong, ngā kaitono me ngā whānau o te pōti. A e arotahi ana Skipper ki te whakakaha te reo o Waitaha I ngā kōrero tō rangapū, a I ki ia, kui nei te rohe pairawa atu o Aotearoa. Hora kairangi Nicholas, Tahu News. Ko te reo, te take.